Thuma umlilo umlilo ongcwele sipheka iPentecost impela qala umlilo usethe umlilo ongcwele oThixo kaEliya oThixo kaEliya sizwe thuma umlilo ongcwele izinhliziyo mazivuswe izinhliziyo ke thuma umlilo ongcwele siyazibeka Sivale emehlo ngiyacela make ehlophe asithandazele. Hallelujah. Sibingelela ke kubobabe bomake nalabasha egameni lika Jesu. Siyamkhulu wasezulwini kwekuthi usiphile impilo nalamhla sisachubeka nejeni lesikuyo ligama la Jesu alibonga. Sibonga uNkulunkulu ukuthi uyasingcobela usetasingcobela size sifike ekhaya ezweni esiyawabelwa lona ligama la Jesu ke alibonga. Siyambonga uNkulunkulu kakhulu asichubekeni sithi soldier on, don't give up, just hold on to Jesus. Hallelujah. Kwakunengoma leyo esihlabela siseka SSF akasekho sekuna SU kwakuna SSF sithi hold on to Jesus, hold on to Jesus, hold on. I say hold on. Sijambe ngemandla. Glory to Jesus. Hallelujah. Sithi hold on to Jesus. Asibambe bazane siye phambili. Nawe ube ne desire yokuthi masifika lapha ekugcineni kube khona lo tabukuphethe ngesandla. Asingangeni kulomzabalazo ngoba iBhayibheli lithi sisemzabalazweni. Mawufunda incwadi yabaseFeso
lo mzabalazo lesikiwo lithi awukho against human flesh, but it's a wrestling. Siku wrestling funa uthi kule wrestling usale umile uphethe trophy. Hallelujah. Usathana bethu yavuka umjike phansi. Glory to Jesus. Abethu yavuka simbuyisele phansi. Ngoba iBhayibheli lisinikile leyo authority lithi melana naye niqinile ekukholweni utanibalekela. Kufuna zabaleke. Glory to Jesus. Athi umhlabeleli uJesu ufikile. Wathatha umthwalo wadla phansi uSathane. Emakhulu akhe lethe nawo abutha abaleke ngoba Jesu sowufikile. Glory to Jesus. As we position ourselves, we are allowing Jesus to take dominion in our hearts. Abe in control in our hearts. Ahlale esitulweni. Kubuse yona ingwenyama. Glory to Jesus. Hallelujah. Siyatibongela ke kakhulu enkosini. Sikhulume ngendzaba yokuthi injongo yekuzila le ikuthi sikukhuliswe le sense of spiritual discipline. Sitawube sichubeka sibuka keja ngiyacela sibukele ivesi emavesi sitabe siwafunza nje bazalwane ngekwehlukana kwawo. Singete sawacatulula ngeligama njengoba siwafunzile wona mnanzi kanjalo, kepha ke ngiyacela ukuthi siwafunze lamavesi fasting to encourage us ukuthi we are following the heroes of faith who also practice the discipline of fasting. Glory to Jesus, he lives. Hallelujah. Luke chapter 2 verse 37. Luke chapter 2 verse 37. Chapter 2 verse 37. Nyaloke abe ngumfelokati waze waba neminyaka leng-84 budzala. Abehlala ethembelini akhonda azila kudla athandaza imini nebusuku. Glory to Jesus. Abe khonda nkulunkulu waze waba na 80 years. Asethembelini athandaza imihla ngemihla kuthiwa busuku nemini. Azila 80 years still fasting and praying until Jesus was dedicated. Wasuvakala hlabelela. Glory to Jesus. Ngiyabona ngu Anna na Hannah na Anna. Yeah. Glory to Jesus. IBhayibheli lithi wafelwa indoda yakhe na 7 years ashadile. Wase udecide akuyawuhlala ethembelini. Asebenze kuthandaza nekuzila. Thandaze nekuzila. Agadze insinziso yaNkulunkulu. Iyathandazelwa iProphecy. Siyaye sikhulume ngayo laba baye bathande ukukhotha babebhengu. Ayikabi kahle kukhotha kodwa kahle nekuthi sikhothe bese siphinde silingisa lebeka kwenda lokushisekela ngaNkulunkulu. Singabi bantu labashisekela kusonza sibe ngemakholwa lasonzako. Kodwa kufuna sibe bantu bakomoya. Ngoba uthi from time to time God will raise. Ngeke lento yendeke ngemagic. Kuthi kawumane kwendeke kudzinga kuthandazelwa kuze laba labavusayo uNkulunkulu bavuke mbamba laba labavusako. Ligama la Jesu alibonga. Ngalesi sikhathi labaye bayichaze lenzaba yeProphecy yababebhengu. Baye bacabange ngoba umuntu makacabanga into leyiProphecy uyicabanga in line of sifiso sakhe. Kwekuthi uNkulunkulu from time to time athi ngeku excitewa ngiloyo mshumayeli lamjabulisa ngalelo langa bese uthi Jesus vele washo athi from time to time
kanti nje uyasibusisa loyo mzalwane akusuye lo vusiwe according to the prophecy. Lo vuswe according to the prophecy ubuyisela libandla endzaweni bantu babe very very angry laba labajwayele iroutine yayitolo. Babebhengu phela bamcela labanye bemasonto ukuthi hamba uqale kwakho asisakufuni lana usonela abantu bethu. Mawuvuswa uNkulunkulu awungeni ku status quo. Ubuyisela abantu kuNkulunkulu nasenjongweni yaNkulunkulu yangaleso sikhathi. Nami ngihle ngihlola ngale kuba prophet bengithi nje angicaphune lokho sichubeke igama la Jesu alibonga. Hallelujah. So kudzinga kuthandazelwa kuze kuthi kwenteke lokusenjongweni yaNkulunkulu. Ngoba lesisikhathi singake sicaba ukuthi lo muntu uvuswe uNkulunkulu kanzi ungconywe ngithi nje sathi Dlamini buya lapha Nkosi bese sithi uNkulunkulu kwasho babebhenga ukuthi from time to time labavuswa uNkulunkulu angeke bathandwe. Bangakuthanda nje uthengisa ice cream ngoba lo thengisa ice cream uthandwa abantwana nebatali ukuthi utothengisela abantwana ice cream. Ngejama uthunywe uNkulunkulu. Hamba uyobuta boJohane. Hamba ubute bonke abaprofeti baNkulunkulu na Jesu uqobo lwakhe. Kukhona la Jesu abebaleka khona bambuthele mathe. Anyamala lesixukwini. Asiyithandazeleni iprofesi nawe uyithandazelele kuwe lonikwe yona. Dinengi prophet uNkulunkulu lasithumelele ba prophet bakhe ba prophesy ithi kwakho kuthandazele so that it comes to pass because kunema demon labese ayogadza ukuthi lokhu lokuprophethiwe kungaphumeleli because ayathi makuphumelela asengodini. Vula iminyango evaliwe. Glory to Jesus. Hallelujah. So uma sikhuluma ke ngendzaba ye purpose of fasting sishito itolo ukuthi to increase the intensity in prayer. Nawe nje uyativela ukuthi ezisichubeka nalamalanga kuya ngekuba mnanzi lokuthandaza. Ayibongwe inkosi. Kanzi when you are full when you are full, you feel like sleeping. But lo sihamba nje sizilile sishona le nebuthongo bukhanza sibuyagiyagiyeka uyabona. Ngesikhathi sibugiyeka bukhona ungabi fasted. Engage yourself in prayer. Glory to Jesus. Uthi eyikuzila buka buthongo ngibani nje isikhathi kusebo 2. Akunankinga ngene emthandazweni. Ha lo ana lokukhulunywa ngaye kuthiwa bekathandaza imini nebusuku. Kusho ukuthi thina nawe singafiki ke la kuleli zinga lakhe gogo Hana ngoba besekana 8 years. Glory to Jesus. Is secret ke leyo mhlawumbe ngoba eBhayibhelini bavele babhala nje ngaloko. I secret lenye nje yekuphila. Lenzaba yekuzila iyakusita even ku detox umtimba ukuthi uphile kahle. Most of bantu laba phile isikhathi lesithe uthi mawuhlola ukhanze ukuthi beba practice lento yekuzila kudla because ngesikhathi uzilile tifo letinengi tiyaphuma through I detoxation lende ke emtimbeni ligama la Jesu alibonga. So ke sithe itolo intensity yekuthandaza fasting isebenta as a catalyst kulendzaba yekuthandaza ngoba when we pray we pray back the word of God to him. Nkulunkulu sibhalele livi emthandazweni ufuna sithathe lelivi silibuyisele kuNkulunkulu. Khona uNkulunkulu makalibuyisa kithi libuye selirema word ngoba sinikwe lilogos kodwa masilithatha silibuyisela
libuya as a rhema word. A rhema word is different ku logos. Makathi nje thus says the Lord, kunemehluko. Glory to Jesus. Uma uNkulunkulu akhuluma into kuwe, akufani nento lesiyishumayele. Uyasiva amashumayela, kodwa makakhuluma uNkulunkulu kuyehluka kulokukhulunywe ngumshumayeli. So when we pray, sikhuluma kuye uNkulunkulu lokulakushido. Bathi bafunzi mababuya baphuma ejele sebahlangene nebazalwane kuZenzo chapter 4. Mabathandaza nje lo mthalazo wabo bakhuluma nje livi. Bathi sisebenzi sakho njengekusho kwemibhalo. Babeka le case bakhotha imibhalo. Balingisa abameli labakhothako. NaNkulunkulu masiya siyopresenta ngiko kuthiwa let your petitions, ngoba ipetition iyabhalwa, ibekwe inkulumo lefike yethulwe, simele timpendulo kulabo labak-authority. Kuthiwa let your petitions be known by God. Sibhala le petition according to constitution. Kuthi khona tinwe tingahambi kahle ngekwe constitution yasezulwini bekumele ngakunje manje akwendeki silethele case toyipresenta. Glory to Jesus. Bese kuphuma a decree lese sitawubamba yona sithi siyaphuma la noma emadimoni ehlasela abasho umhlabeleli sihambe tikwawo amangale ukuthi kwente njani bangenwe yini kanti no sesithola impendulo besimikisa ipetition ku kingdom yasezulwini. So fasting becomes a catalyst ekusebenteni kwethu umsebenzi wekuthi njengema ambassadors asezulwini akukameli lokuthi uma umhlaba unwa inhloko ucakekile sitholakale nathi sicakeke nemhlaba funa thina sithathe ama case siwajakise ku kingdom ayopresentwa as a petition. Ngathi ngiyamva lo mhlabeni lothi usheshe uze kithi Nkosi siyaludinga uthando lwakho sophule Jesu kule Nkosi phuthuma ngobube lebakho. Glory to Jesus. Ngoba sine ngekwelibhayibheli sibantu lekumele sibe netimpendulo. Igama la Jesu alibonga. Laba bayitolo emakhosi ayitolo kaIsrayeli bekathi makaqakeka abide umprofeti noma aye kumprofeti athumele kumprofeti lemadodza ayobuta ukuthi njengoba sibhekene nalenkinga lenjena sitawenda njani. Umprofeti amikisa ipetition ku kingdom bese ukhuluma on behalf of the kingdom. At thus says the Lord, go and tell Ahab that a heavy rain is coming. Kanilibalele tulo. Impendulo ye petition. Glory to Jesus. Ayibonge Nkosi. Mawuzilile usheshe ucansuke kuna mawusuthi. Mawusuthi uhluyekela nje into ukuthi awu labang banaki lapho. But mawulambile usheshe ube irritated. So ke kufuna ukuthi ngoba laba nje laba rebuke uNkulunkulu ngemprofeti Isaiah bese bahamba ngema feelings abo kanzi bazilile. Mawuzilile kufuna ngathi ungagadza ukuthi kungabikho into letawenda le case yakho ingevakali. Ngalamanye amagama bengingathi
ugatsa ukuthi kungabikho imvula noma ludzaka lolutawutsela le document loyoyipresenta ku kingdom. Ngoba watholakala sowuthelwe kuloludzaka noma bowuzile kangaka uNkulunkulu akakungeni lokho bese ngathi unfair. Kanti kulokuthi ema standards akhe akalandzeleki. Ligama la Jesu alibonga. So ngesikhathi sizilile kufuna kube khona lesikhathi ukuthi Nkosi ngihlande ngigeze mangikhanye Nkosi bantu bakubone kimi nalaba ngicalako abakubone kimi wena Nkulunkulu ngoba wena siyaqala ke ja awusidubi unizimvula kubo bonke abantu lo nako nje linela wonke umuntu nemsakathi nje ulimile liyana uyahlakula naye kodwa uyambona uNkulunkulu ukuthi ubaqedzile abantu bakhe uNkulunkulu uyabashanyela. Jesus ayibongwe inkosi. Uma ngabe uNkulunkulu wasezulwini anisa imvula yakhe kulababi nalabahle sine lesibantwana bakhe side ioption but to love everyone. Lento yekuthanza abazalwane nekuthanza abantu baNkulunkulu akusiyo ichoice but it's a command. You like it or you don't like it. It's a standard of God. And mawufuna ukuthi uNkulunkulu athululele inhlitiyo yakhe kuwe kufuna nawe lokhu la ngiko uNkulunkulu reflect kona kulabantu basemhlabeni. Amen. Tawugcina khona kodwa ningahlupheki. Emalanga asesele manenge ayibongwe inkosi. Hallelujah. Kufuna labantu bambone uNkulunkulu kuwe. Bambone uNkulunkulu kimi. Ligama la Jesu alibonga. Uma uNkulunkulu athi asende umuntu asifute bekakha isithombe sakhe. Wathatha lesithombe wasibeka la emhlabeni. Monase ke sengisho de Lucifer. Wabethu uyabuka ngoba bese kavele agangile yena ewaLucifer. Wabethu uyabuka wathi hawu uyathi kusilento bengiyifisa mina lokuthi nami ngibe edudane nestandard saNkulunkulu. Ngoba phela wakufisa lokuthi ngathi angaba mkhulu abe mkhulu ngoba thina uNkulunkulu sente sangena kulenye level. Sengambulwa kahle ukuthi sitaba yini kodwa angisho inkulu level uNkulunkulu lasifake kuyo. Makathi Jesu nina nisasito tsisebendi nibomnakethu. Ijulile lenkulumo. Isho ukuthi mangabe bomnakethu usho etafuleni ngeke sisahlala phansi. Sesihlala la etafuleni kanye naye sidle iHoly Communion. Glory to Jesus. So siku higher authority ngiko Sathane alwa kangaka ngoba unemona. Kwekuthi hayi ebonini ngeke ngibayekele laba abayinzawo abahlale nje sihlale lapha sihambeni sesihogweni ha sebavele bona batawuba lapha kule renki lephakeme kangaka kodwa uNkulunkulu uthanzile ngalokuzila siyathi positiona kuthi sowukhona kuba nendlebe levako makakhuluma uNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Sibe nendlebe lenjani bazalwane? Indlebe lenjani bazalwane? Levako ayibongwe inkosi. Indlebe levako. Ngiko bengiye ngiphathamiseke engqondweni. Bazalwane kude lengimbeka libala naleli bandla ngiyalithanza nalama departments ngekwehlukana Sunday school labasha amatintombi amadoda omama kude nje lengimbeka libala angithi bengiye ngiphathamiseke uma ngabe angitibekisela nganang make gule lomdzala ayibonge inkosi. Bengiye ngiphathamiseke ayikabi make gule kuthi uhlale nathi lapha yonke inyanga ungaprofeti bese sithi masifike ekodeni
sikuve zobhavula ukuthi kufika umuntu wakhuluma sekaqala akhulume sila sikhonda la khuluma mase sekoteni usiyekela yonke lenyanga uthi sitawulunga ligama la Jesu alibonga labanye ke bese beva kabi ungathi ukhona lo somelene nako sikhorekitha into le unusual ema unusual features siyawakhorekitha. Glory to Jesus. Uprofeta la ibandleni sikwadi ukuthi vele uyaprofeta singathi ukakeka le mase sifika convention ukuthi hawu ha ye lokukhanyile lokukhanyile kuphuma na kuphuma na besikhayini sika Ntombela hayi msusi hlebisa ngoba lokho bese kusenta sikhulume phela mase siphuma nje sesiyakhuluma uthi hey Dlamini umbonile ndikhanyile yathi ngimangele lapha uyabona sesiyakhuluma vele ngoba simangele mbamba hayi ukuthi siyakuhleba sikhuluma kumangala profeta la donke letinto lekukhonda uNkulunkulu asitibone wahamba amen ngoba kukhona labanye lo ukhanze ukuthi kulocal akabonakala akabika kendini uthi convention umkhanza sahola nabala bahlabelela baze bahambe empilweni nje uhambe empilweni uzumangale wena hawu usekhona Glory to Jesus. Njengoba sikufasting ngiloyo akatinikele kuNkulunkulu kwekuthi ngifuna ukuexcela ekukhondeni uNkulunkulu ku local church ngoba labaningi angathi ukuthi kanjani bengiye ngilalele emacassette akhe lo muntu omzalo ngibabe Bhengu nalabadzala labanye bebangihlephulela into eziningi bangipha ama documents nalokutside uma kucalwa letinkonzo ngekwehlukana kwakungacalwa emasonto lataba lakhathe esondweni ligama la Jesu alibonga but kwakuhleliswa ukuthi sihlale ngetigaba sitokhona kuthola tifundziso letasisita so that we reflect the character of Christ in all circumstances because isifundiswa ngekwetigaba tethu nangekwema challenge lesihlangana nawo ligama la Jesu alibonga kwakungasiko kwekuthi sibese sititshela ukuthi awu ebandleni noma ngibonakala nginankinga mangibonakele kuloku kwedepartment yami mangabe bo angibekise ngemadoda bangaze abantu bahishwe mangabe ngemadoda ahlangana ngihlangana emadodzeni ngiyohlangana enyangeni ngihlangana ekoteni ngiyohlangana le ngithi ke lokho kukholwa lokho kuhlubuka futhi lokho kungadithobi ayibongwe inkosi ngiyatsinza nje lapha ngekuholwa uNkulunkulu kusita abazalwane labalalele labakhashane nine nikhona nine niyakhonda ayibongwe inkosi ayibongwe gospel. Number 3, to seek guidance from God. I-purpose yalokuzila kufuna i-guidance from God. Sibonile eBhayibhelini ku-Ezra kuvunyelwe sive saka-Israyeli ukuthi singabuyela emuva. Ezra wakhumbula ubufakazi ngoba ubufakazi bunemandla noma sebusinyamalale kepha ubufakazi bona bunjani bazalwane bunemandla. Uthi Ezra sasifakaze enkosini sathi lo nkulunkulu wethu unemandla uyabavikela abantwana bakhe. Uma ke inkosi seyithi jikani nibuyele eJerusalem niyovusa iJerusalem
Ezra kwabuya lobufakazi ukuthi sitawuhamba siye enkosini siyocela emasotsha. Itawumangala inkosi ngoba yeva sithi lo nkulunkulu uyavikelana. Kwase uthi ngamemetela ukuthi asizile. Sithi funela indlela lemhlophe kuNkulunkulu ngoba sasifakazile. Ngiyabona nenkosi yamangala ukuthi bo Ezra abaceli masotsha bathambela nje bodwa. Kanoko sebafuna guidance from the Lord. Bathola iassurance. Libhayibheli umlando ngalendzawo lebetawuhamba kiyo yayinetigebengu. Tigebengu ngatifiki dinzala. Ayibongo inkosi. Bugebengu nje behla na Sathane makalashwa ngalo monakalo lebese kavela nawo. Usigebengu Sathane. So ufaka abantu umoya webugebengu ngalokhu busy. Labanye bafaka emanga, labanye bugebengu, labanye kusonzana, labanye buthakathi, busy nje ngale kaSathane. So ngema department. Igama la Jesu alibonga. Tigebengu ngekuthiwa bethi bemuka konke labakuphethe, tishaye tithumbe besifazane nebantwana. Wonke umuntu abesaba ukuthi ungamane uhambe ude masotsha lahamba embili. Kepha Ezra wathatha sibinzi ngoba kukholwa kuriska. Ayibonga inkosi. Nabo somabhizinisi bayakholwa bosomabhizinisi ngoba bayithatha irisk. Ahambe nje umuntu aboleke 5 million abhale i-business plan yakhe konke apresente wonke amaphepha lafanele lapha ebhange abaconvince ukuthi lo 5 million ngeke alahleke. Abeke ke la kubeka ngoba amabhange akathembi ede yona ifaith. Ayafuna etibambiso ngoba letibambiso kushotha abakholwa bathi sine sicela ushiye sibambe lokho ukuthi in case of emergency sisale nelutho etandleni tethu. But wena somabhizinisi uthatha le risk by faith. Uhamba ukwende lokwendako ubone uphumelela. Into yekukholwa uNkulunkulu umkholwa against the odds. Kunetinto letikhulumako letinye natural kuthi wake wabona bani endaloku kuphumelela. But wena uthi ngikholwa livi. Ezra uthi safuna buso baNkulunkulu sicela indlela lemhlophe. Ligama la Jesu alibonga. So fasting help us to gain clarity. Ngoba ungamkholwa uNkulunkulu but ube senkungwini. Kudzinge ukuthi kube clear lento lokholelwa kiyo loyibambile. Number 4, to express our faith to God. Through fasting, we show our devotion, humility and dependence upon God, acknowledging Him as our ultimate provider. Ligama la Jesu alibonga. Ngalamanye magama noma ke sithi uma sizila sisuke siveta ukuthi siyamethemba uNkulunkulu. Siyamethemba nangekwe ukuthi noma sizilile sitawukhona kuphila, sitawukhona kuhamba siye emsebentini sibuye. Ngoba imvelo ithi utawuwa uwiswe indlala. Ligama la Jesu alibonga. But ikukholwa ukuthi ngeke ngiwe ngitawuhamba ngibuye ngegama lika Jesu ngoba ngikholwa uNkulunkulu kule nkonzo lengene kiyo. Ngingene ngoba ngitihlela embi kwaNkulunkulu wasezulwini. Number 5, to express our true repentance before God. Njengoba sifunzile encwadini yaJoel, uNkulunkulu asibita ngekuzila. Dinengi ke ikakhulu Old Testament kwakunenkonzo lebeyideclarewe uNkulunkulu ayende yaba ngumthetho kulesive sakaIsrael kuthiwa i-Day of Atonement. Lelo langa lelo kuthiwa bekuzilwa wonke umuntu azile
kuthandazwe kuvunywe tono embi kwaNkulunkulu kulilanga lekuphenduka nekuvuma tono embi kwasimakathe ligama la Jesu alibonga. So through fasting we express our true repentance before God kuthi sithoba embi kwakhe uNkulunkulu. Number 6, to place God at the right position in our lives. Through fasting, we put God at the center of our everyday life, focusing on God over our physical appetites. Strong appetites or strong kinds of appetites being hunger, thirsty, and sex. Ngilethe ema-appetite labulala abantu emhlabeni esawalahlekelwa lifa lakhe ngekulalela i-appetite yendlala. Labaningi balahlekelwa kuba nemali makuphela inyanga nge-appetite yekoma baze bayowenda sikwelete kama kuyangichaza bathi bomile. Balahlekelwe ke imali yabo kuphela inyanga eti imali ngoba ubhadala sikwelete sekoma. Labanye kube indzaba yaka sex bayafa, labanye babulawe kwekuthi bagwazene, labanye babulawe kwekuthi bahambe bayongena la kungangenwa khona babashaye ngemiqwebho nemakhubalo kube njeya bahambe emhlabeni. Lama appetite lawa abulala abantu labanengi ngoba labanye bayangena etindlini tebantu ngenxa yekuva indlala ayofuna kudla emakhabethini ebantu bamshaye ngesibhamu endlule emhlabeni noma bambambe aboshwe ngema appetite la ingoti. Ngesikhathi sizilile sisuke sithi kuNkulunkulu noma akhona lama appetites but sine sitihlela kuba neappetite yekufuna wena. Glory to Jesus. Sibeka uNkulunkulu embili simende abe mkhulu. Sathana usebenzisa ema appetites ku destroyer iyouth njengoba bangena kuloku sathayela bashushumbisa kiko kwema drugs nabo nekuvapor noma kubala ngakunye ukubale lakabafaki ko makabafaka baba naloko ekungathi kukhona into labatayiva khona kunekulangatelela lokungathi kukhona into lengcono labatayithola. Usebenzisa ama appetites to destroy destinies. So when we fast, so sithi discipline ukuthi sine noma khona ama appetites but singakhona kuma ema appetites akhona sifune uNkulunkulu. Self control. Glory to Jesus. Number 7, fasting is also a means of ministry preparation and commitment to God or to a God-given vision. Sibonile eBhayibhelini labanye bangena kuma fastings uNkulunkulu abanika ima assignments, labanye banikwa i-assignment bangena ku fasting. After sebanikwe leyo assignment sibona Jesu makaphuma embhabhatisweni iBhayibheli lithi waholwa ngumoya wamholela ehlane walingwa nguSathane. Hawu moya ungiholela ehlane ngiyolingwa nguSathane ngizilile. Ligama la Jesu alibonga. Jesu ke abesethela iexample kwekuthi nathi uNkulunkulu uyasilida from time to time kuma different kinds of fasting. Kufuna sibe willing to be led by the Spirit of God. Ligama la Jesu ke alibonga. Na Moses makaya oyemukela 10 commandments. IBhayibheli lithi uNkulunkulu
noma ke Moses wahlala naNkulunkulu 40 days and 40 nights angadli anganathi ebukhoneni baNkulunkulu kunalokuphelela kwempilo. Ngiko Jesu makadeclare uthi I am the life. Kusho ukuthi ngalabanye amagama uthi when you are in me you have the life that you need or that you desire. So Moses was in his presence. Kwangadzingi ukuthi adle, kwangadzingi ukuthi anathe. Ngiyabona nekulala kwakude phela ngoba lena iwaya lezulwini ayibonge inkosi. Kuthiwa kude ebusuku. Buthongo nje mangabe uyabuthanza ubobusebenzisa ngalamhlabeni. Ngale ngathi kuthiwa kude ebusuku. Ligama la Jesu alibonga. Hallelujah. Enikuyaba betele isidingo sokuthi ufune kuyolala. Ngilomtimba lesikiwo lona uNkulunkulu la design ukuthi ubobosebenta ulala, usebente unema limitation. Lo lesiyoba kiwo kude kudzinwa kude isidingo sekulala. Ligama la Jesu alibonga. So Moses abehlete entsabeni 40 days and 40 nights. Waphinza wameleka ngetulo 40 days and 40 nights ngalomunye 40 days and 40 nights. In total kwenda 80. Ngoba wathi makefika lapha phansi wakhanza ukuthi bakaIsrael sebakhonda lithole. Ngekuhluthwa kwenhlitiyo yakhe Moses wajika phasi etibhelekece emthetho tafa. Wathi uNkulunkulu ye Moses buyele emva kenzabeni nyaloke sekutawubhala wena. Wabuye wamfaka lomunye 40 days and 40 nights fasting in God's presence. Ligama la Jesu alibonga. Lokusho ukuthi ifasting ibuye isebenzisane nenzaba yelubito nekuba ku ministry yaNkulunkulu. Ligama la Jesu alibonga. Number 8 sigcine noma sale ngwasonga ngoba 3 minutes usekhona. To loosen the bonds of wickedness. Mawufunda incwadi yaIsaiah uthi uNkulunkulu kuzila lengikukhethile kuthi nithukulule tibopho. If fasting is very critical, mawufuna kuba trouble maker in the kingdom of darkness. Ayibonge inkosi. Mawufuna kuba among the soldiers of Christ, causing havoc embusweni wa Satan, engage yourself in fasting and prayer. You will be a true enemy of the devil. When you are not praying, when you are not fasting, when you are not reading the word of God, angeke ngithi you become a friend of the devil, but awubi inkinga kuSatan. Angakudla nje noma efuna kwendlula ukhaze ukuthi kwala ajakele khona afika kugudla kuchilide ukuthi suka la endleleni sibhizi thine kodwa mawuna lo mlilo wasezulwini akasonzeli nekusonzela ambuthe madimoni ayabathi labanemlilo. Igama la Jesu alibonga. Bathi mabakubuka nje babone kunelanga lemlilo lovuthako wasezulwini babone ukuthi akudlalelwa la stawusha. So lokho ukumani ukuthole nje ngekuthi so usesondweni ukuthola through devotion, ukuthola through reading the word, loving Jesus with all your heart, ukuthola through praying and fasting, ukuthola through loving the Lord more than anything else. Bible lithi ke to loosen all the bonds of wickedness. Uthi uNkulunkulu kuzila lengikukhethile kuthi nithukulule tibopho. Kube bede bantu lesitawukhonda nabo enkonzweni baboshiwe. Uma sithi engage into fasting and prayer, sithi kuNkulunkulu wasezulwini, release the power of freedom. Kungabikho bantu lesitawukhonda nabo
baboshiwe. Ligama la Jesu alibonga. Laba labahlabelelako nabo babe ne desire lethi uNkulunkulu ingoma longinika yona igcobe ngemalanga bemlilo. Makukhona lona emadimoni akangahlabeli nathi lengoma. Asisi sinemasihlabelela yena bese uyavela ukuthi unemadimoni. Glory to Jesus. Asisi mathi I am the winner in Christ my Lord. Kuvakale yena nayahlabela yakhe ingoma lehlukile. Bese bazalwane sebambamba bakhiphe emadimoni ayahamba. Ligama la Jesu alibonga. Ligama la Jesu alibonga. I pray ukuthi uNkulunkulu athumele bantu nalabane emadimoni abalethe ebandleni batothola ideliverance ngoba naba abazalwane bagcwele indlu bathi abathandazela bakhokhe emadimoni. Hayi umfundisi ubitelwe to equip the church for good works. Hawu umfundisi ngathi ufuna kubaleka. Ayisengathandaza sengakhipha kakhulu bazalwane emadimoni. Ayibonge inkosi asigiyelane lo mthwalo. Glory to Jesus. Ngiyabamemete eMpumalanga eNtshonalanga eNingizimu naseNyakatho bonke lababoshiwe abede ngoba batayithola inkululeko yabo. Ngoba uNkulunkulu kuzila lakukhethile ukuthi tibopho tinqamuke. Ligama la Jesu alibonga. Number 9, to undo the straps of the yoke. Emajoka aSathane ephulwe. God is concerned with those who are struggling under the yoke of the devil. While we are practicing fasting and praying. Kufuna sikuthandazele lokuthi bantu labadudane nathi abangahlali baboshiwe sibe thina sipractice fasting and prayer. Let there be deliverance. Akamanifeste nje lo muntu kuvakale buqwangqwangu nebuqwangqwangu. Utobe sena ukuthi kusekwende njani ubone ukuthi wonke emadimoni. In the name of Jesus, be free. Because uNkulunkulu ufuna sephule emajoka ebumnyama aSathane. Ngale nkonzo yekuzila siyathukulula tibopho tinzambo tebumnyama siphethe inkemba lelivi sisika tinzambe ama-ropes ngale livi lelingumlilo sishise emajoka ayasha ancibilika labangephasi kwelijoka laSathane lelisinzako bathole ukukhululeka bathi hawu ngapho sengafa bengethwele ungathi bengethwele ungathi kusukela itshe kanti vele lisukile. There is deliverance in the house of the Lord. Glory to Jesus. Number 10, wekugcina. To let the oppressed go free and break the yoke. God's kingdom is a place of freedom. It is illegal for a citizen of this kingdom to be found living in oppression. Jesus said to the Jews in John chapter 8 verse 36, if the Son of Man set you free, you will be free indeed. Lo mbuso lona we freedom. Akusi umbuso etibopho. Glory to Jesus. Lo mbuso lesikiwo wenkululeko. Akusi umbuso wekuhlala uboshiwe. Umbuso wenkululeko. Ligama la Jesu alibonga. Njengoba sisachubeka kulomthandazo lesikiwo. Asibe nawo lomthandazo lothi bantu baNkulunkulu abakhululeke. Bantu labacindzetelwe abathole inkululeko. Bantu lababoshiwe abathole ukukhululeka. Bantu labagulako abathole ihealing. Ngoba makathi Jesu usetha abantu free.
Le freedom ya Jesu ayinenzaba ukuthi lesibopho sibitwa ngokuthi kugula noma sibitwa ngani. Konke nje lokucinzetela umuntu, Jesu makakhulula wenda lo muntu abe ngilokhululeka embamba. Ligama la Jesu alibonga. Asibe ngema channels of this kingdom. Asibe ngema channels of God's power to bring about freedom to the oppressed. Asivale emehlo sitothandaza. uNkulunkulu usisinzisele kuthi sibambisane naye kuletha iliberation emhlabeni lokhungethwe bumnyama nesigayegaye. Nawe ungatithandazela kwekuthi uNkulunkulu kulomnyaka wa 2026 ngifuna ukukhonda with excellence. Ngifuna ukuthi Nkosi mawufuna umuntu longamsebenzisa ungithole ukuthi ngiavailable. Avail yourself to be used by God so that God will take full care of your needs. Ngalesi isikhathi siletha celo tethu kuNkulunkulu. Kepha bethu uyabuka uNkulunkulu. Sine side isikhathi naye side ibhizinisi kule bhizinisi yakhe. Side isikhathi salokhu lokusenhlitweni yakhe. Kungcono sithi partner with him in bringing liberation to the oppressed. Ngiyacela ukuthi ke sithandaze labo labakhona kuma singete safosa wonke umuntu kuyakhathaleka kepha lokhona kuma ngema sithandaze sonke embi kwaNkulunkulu kwekuthi Nkosi siyadinikela kule nkonzo losifake kuyo ya 21 days. Sicela usiphe physical strength. Sicela usiphe physical strength. uNkulunkulu yakhona kukupha emandla physical. Sicela uyisuse indlala phakathi kwethu. Asifuni ukuva silambele kudla kwalelive. Kepha hlanyela indlala nekoma somele tindoda sezulwini. Lelithi iBhayibheli lifunani tindoda sezulwini la khona nifihlwe na Kristu khona. Asibe naleyo desire as we pray. Ngiyacela sithandaze. Babe wethu longcwele siyakubonga ngosenzambama egameni lika Jesu. We dedicate ourselves in this discipline. We dedicate ourselves in this doctrine. Babe wethu longcwele siyathandaza. Selekelele uNkulunkulu. Kufake kithi kuthandaza. Ifake kithi inshisekelo yekuthandaza. Kufake kithi kushisekela inzando yakho. Jesu wathi makathandaza aseGetsemane wathi lenzebe ayendlule. Wabuye wathi akungendeki inzando yami kepha kwendeke inzando yababe. Nathi sisekulomthandazo uNkulunkulu wethu lophilako akungendiwa yethu inzando akwendeke inzando kaNkulunkulu. Inzando yaNkulunkulu nenjongo yaNkulunkulu sokhele ngemalanga bemlilo sivuselele. Usiphe mandle kuma, usiphe mandle kubeketela, usiphe mandle kuqhubekela phambili. Singatsangali, singatsinwa, singaphelelwa ngemandla. Babe wethu lothandzekako siyathandaza kusihlwa sokhele ngemalanga bemlilo sivuthe njalo emoyeni. Babe wethu lothandzekako busisa abantwana bakho
ubagcine ubabusise nemakhaya abo. Nkulunkulu wethu longcwele ubalwele netimbi tabo ngegama lika Jesu lophilako. Ngenelela emakhaya, ngenelela emsebentini, ngenelela emangweni, Nkulunkulu wasezulwini, ngenelela kumabhizinisi. Babe wethu longcwele, yonke imimoya nemalumbo netibopho tebathakazi